is your preparation for the upcoming season, Coach? Halo, selamat sore. We will do everything to make a good preparation for make a better season. Last season we finished in the middle, but it was a very hard work. Only in the last game we can stay in the league. So we make some changes to make sure that this year we will not have the same problems and make more comfortable league. So are you coming to Kuala Lumpur with full strength squad or just an exposure for your young players, Coach? No, we come with all the team because we have a long-term preparation. We only start to prepare the team on 10 around. Some players only arrived 5 days ago, so we have long-term preparation, only 6 or 7 days. But all the players are here already. Only one player still in national team. So we come here with a target to prepare the best way our team from the league, because starting 9 August and we only have 3 friendly matches. We have to take a positive work on this friendly match and on this training camp. So you're gonna face Negeri Sembilan tomorrow night. What is your game plan? Tomorrow my game plan is use all the players. We're going to make almost like 2 teams, one for first half, another for the second half. And the main target is give minutes of game to the players. And of course do our best, see how we are and what we need to improve after. But the main target is minute games, and okay, of course we will play our best for the players to give the best performance. But the main target is give minutes, understand how they understand the tacticals and all the systems. Okay, last question for you, Coach. What is your target for this upcoming season? Yeah, our target, not only this season, always is like the way I work is try to make our games the best possible, and all the games we try to fight for the 3 points. And like always I say, in the end we see which position we finish, but of course, like I say, we don't want to have a season like the last year, because the last year was very tough. Thank you for the answer. Dengan mood team sekarang untuk game esok. Mood team, bagaimana dengan keadaan pasukan sekarang? Assalamualaikum, selamat petang. Ya, kita datang dengan teman-teman baru, dengan semua banyak pemain baru dari musim lalu. Saya rasa sangat bagus, dan ya kita cukup senang di sini dan kita menikmati training camp di sini, dan apa yang kita rasa juga semuanya masih berjalan bagus. Semoga besok pertandingan jalan bagus juga untuk kita, dan kita ingin mempersiapkan tim dengan yang bagus dari yang musim lalu. So bagaimana pula dengan persiapan pasukan untuk menghadapi saingan akan datang? Kita tahu tim Malaysia sangat bagus ya, termasuk besok di 9, dan itu juga bagus untuk persiapan tim kita Semen Padang, karena kita datang sini untuk mempersiapkan tim. Semoga pertandingan besok berjalan baik, karena kita perlu waktu untuk mulai liga, perlu untuk mempersiapkan tim dengan baik, memadukan tim kita Semen Padang, dan yaitu kita harap besok berjalan dengan baik. Semoga nanti kita Semen Padang dan Negeri Sembilan bisa berjaya di liga ini. Oke, soalan terakhir untuk Mas Rosad, ada apa-apa ucapan kepada semua penyokong Semen Padang FC untuk perlawanan esok? Ya, mungkin kita doanya, mungkin ada yang datang, ada yang enggak, bisa kirim doa, dan yang datang hati-hati, kita sama-sama nikmati pertandingan besok. Semoga pertandingan besok berjalan lancar dan bisa menghibur masyarakat Negeri Sembilan dan fans-fansnya. So Mas Rosad pernah berada di Negeri Sembilan sebelum ini? Tak, ini Ustaz. So ini buat pertama kali Mas Rosad di sini. Adakah suasananya atau segalanya sama seperti di Padang? Itu belum tahu ya, karena baru sampai, atau karena kita stay di Kuala Lumpur, bukan di sini. Mungkin kita besok datang bisa lihat lebih lama situasinya.
Katanya kabarnya juga kita serumpun, jadi nggak ada beda. Mungkin besok Mas Rosan akan nampak dari jawabannya. Oke, kita Simi Padang, sebagai Kapten Simi Padang, saya nak tanya pendapat anda. Anda menganggap perlawanan ini hanyalah sebagai perlawanan persahabatan ataupun memang target sasarkan untuk menang Piala ini? Terima kasih. Pertama yang kita datang sini karena kita tadi Bagus bilang sepupu, serumpun, kita jadi cerami itu yang utama. Dan tahu kita baru mulai persiapan, dan besok itu pertandingan pertama kita dan di match. Jadi kita ingin lihat tim kita bagaimana, dan tentu kita serius, kita ingin menang pertandingan karena sebelum mulai liga kita ingin memulai lebih awal, start lebih awal untuk liga nanti. Jadi besok kita harus mulai dari besok dan pertandingan kedua dan akhirnya nanti pertandingan di liga. For coach Simi Padang. So we already know Simi Padang already signing new player. I think that player is Indonesian wonder kid Ronaldo Huate. So the player will play tomorrow. No. We signed him. He have an injury in the knee. He's in the end of the recover, so we signed him to help him to recover, and after back to the field. So he come with us, but he's still around 1 month, maybe 1.5, to back to the normal training. Thank you, Coach.